Hei Akashvani Aizawl ani Chanchinthar acher tu lerem sang ralte Mizoram Legislative Assembly in Thlanpui felfai taga kalpui ni theinan Mizoram Sarkar embot sai chun zomzel YMA in khompui lian voi somsari pali na chu zanin hian biat te khwa a zialung ru na tanani don Hindukut poimo dashara rampuma warta kalomani Bihara Durga Puja lomna inchil boina thlenga mi pathuman thi Mizoram Assembly in Thlanpui vote thak ni November ni sari chu ni kwa che na dang to a Mizoram hun sang in Thlanpui felfai taka kalpui ni theinan sarkar po in board sai chun zomzel in Thlanpui lo tura mi pui tam theiang berin vote an thak theina na mala na pakhatatan vo in khan Mizoram Cycling Association nen tang donin systematic voters education and electoral participation Aizawl district 1 cycle rally hoi hota mi samret panga borvel thir sakorin wana pa hall ko ta changa AMC office thwampui thlengan tlan ani Aizawl DOP Nazuk Kumarin rally chan ma hian thu soin India ram chumi pui ro rel na democracy ramani angin ram in rel bol na chumi pui ko ta in ngata chumi ta na man ro chu vote thla ka ni ti a chu vote hlut na chu thar le a ram in rel bol na ata na ma ni mo phona hlen theu turin kal khom te acha a he rally a hian tun tumin thana ata na police observer ta na ruat po Ajay Kumar Nanda po atelani Nathiala po Wing Khan District Soga Tuipui Assembly Constituency Assistant Returning Officer Pani Puneng Thian la lepi beti larin feliten in Thlanboi pui tur the training an pe a Mamita po ni Zan Khan DC Conference Hall in Thlanpui nei tur man tur electronic voting machine EVM le voter verifiable paper audit trail VVPAT randomization tumni na General Observer Sudanshu Mohan Samal Hovin Nayani a Wayne Khan Mamed District NIC video conference room Mamed District Soga Service Voter Return electronic dispatch of postal ballots to District Election Officer Povi Eram Liana Hovan Nayani EVM le VVPAT randomization Wayne Nina Nimin Khan Sampai District Tan NIC Conference Hall Kaifang Planga Nayani Boka Nimin Vekhan Long Plai DC Pisa a District Soga Assembly Constituency Pathoma Polling Station Za Somriat Pakata EVM Semswa Dan to Rob Manna second randomization of EVM VVPAT nei anibok Union Minister of Earth Sciences Kiran Rijiju an Mizoram Tana Kol en Thaina Tur chu BJP ani ati he tui voina Akashvani News Aizawl na komna soin Puriji ju chuan Mizo mi pui te chun Mizoram in ma son jok theina le sarkar thale zuala nei theina turin BJP party chu hun pe ve turin ange na India marchak chu Prime Minister Narendra Modi an kumsani som palia sarkar na achan ma ka chuan pason na lama anu fual hle ani ti a sarkar thadang lam tak pu Modi an rundenin kumko le achan vekal te chunga pason na sang thatak tak aron thlen tak te thale zualan Mizoram ati hlotin zel chu anma chopani thu asoyani I would like to appeal the people of Mizoram that core value of governance can be understood and implemented by BJP party only. Clean governance, transparent implementation of the scheme, no corruption, and also to fulfill all the promises that we have made in our election manifesto. So BJP will be the future of Mizoram. I'm very hopeful and Mizo people will definitely understand all the promise that we have made. Puriji ju chuan masona ru rel om thalo chu marchak state masona dal tu ani thu soin BJP sarkarin inkalpona tur kong puya sialte rel kong adwan mek tele kolpetha tamjok thar chhona tur project atan mek te mangin Mizoram in nasatakin ma sona niati a BJP party chuan regional institute level ni phatura ZMC ti changplun tele healthcare chungchang ruwa mana feljok te Mizoram tan angai to thule Mizo infiam mi ten khovel huwa pahlot lena an chanzel thina tura sports masona ru realty changplun te chu an ngai poimo don thu soibok in Thlanpui lawam tura bial tam taka an chaka be sei thu po soin sarkar na siam tu zinga an tel ngei be sei thu soya BJP chu Mizoram sarkar thapian theinan le mason na tam tak athlen theinan me puida ta na thok turani thu soibokani YMA in khompui lian voi somsari pali na chu zanin hian bia te khwa a zialung ru na tanani don
Wai me in khom puilian hian naktip ninga ni zan thlenga o dona zan indar sare hian zialung runa van tlang in khom ne ninga Central Wai me treasurer pu Fabian Velfak oman in khom kai shruayin balai te lom na hun mana ninga Presbyterian Kaushan bia te bibel to Pastor Reverend Jonathan Pachuawin hun sera manga in khom pui organizing committee secretary pu H sang nunan palai lum na thua soyang Central YMA Secretary Professor Ladun Tuangan Kumsani Somni Pathum Annual Report Apenga Central YMA Finance Secretary Purone Tangan Sani Somni Pathum Finance Report Apethunganga Ramngole Nung Chahum Hal Thalo Mansem Ani Ang YMA in Kompiliana hian naktu ka zialung runa ro rel aninga naktip ninga nia Kumsani Pathum Somni Pangachunga Central YMA Shwai tu tur thanani ang MNF Party Media and Publicity Joint Secretary Pulal Thakiman Pathian le mapui du sanat changin MNF sarkar le do nati Vela to chuan siama Pulal Thakima chuan he thui tar langin MNF candidate te an thatlang in mipui te ngai zon an hlom le nia ria thu soya kaushan upa ni mek som pani doctorate degree nei panga medical doctor pakhat engineer degree nei pali le rampum huap tlom ngai pola shwai tu hlun lo ni to enga mazat candidate an ni ati a sarkar thale chakdin turarin ngam thiau eru lo tura intiam than pa ve ngai lo eruk tum reng lo vekan ni ati MPCC Treasurer Dr. Malsom Nga Kachuan MNF Party Advisor Pulawat Kiman Tun Thani Somni Pakada Chanchumi Te Komna a an Party Manifesto za Somriati Lotin to nga Soichu Thubel Chian do lo le mi puiri ro shwai koi tumna ani ati he thui voina Congress Bhavan Aizawl Chanchumi Te Komna hian soya MNF flagship program SCDP chu Mizoram chung kwa zongzong NLUP dong to zongzong po in chengnwai thuman don tur thule MNF ho to pain asoina sat thu soyin heti lai hian tun den huna chung ko noi ni sing ni nan dong to a chut ani thule a tho khat na chung ko sing ruk ne na cheng singa theu pe kan ni ati a tho ni na chung ko sing ruk ne na bok cheng sing ni sanga theba first installment pe kan ni a tho khat na hian cheng noi thuma tanga chu chuan za som parukan dong ti na ni a tho ni na chuan za pariat velan dong ti na ani ati a tho thumna membership drive le campaign fanata na man an tum chu model code of conduct awangin an te theita lo ni na soibok Chanchinthar hi Akashvani Aizawl atanga puan ani Hindu da kut poimo lal raman Miswal Ravana ane shia ringna dashera zu inkhan rampuma warta kamanani President Draupadi Murmu Vice President Jagdeep Dhankar le Prime Minister Narendra Modi and dashera mangtu zongzong te chibai buk indu sakna an hlana President Murmu chuan dashera chu thanna insual na ane chin chiana ani ti state chaklam le chimlam ten pathianu Durga in Ramhuai Mahishasura ane lomna an manlain marlam le thlanglam state ten Lord Ravana ane lomna an mangve thungani ati Bihar Gopalganj district of Ina Durga Puja lomna in Chilboina thlanga mi pathuman thi midang sompan in Liaman Tuarbok District Borsab Dr. Nawal Kishore Chowdhury na Soidanin mipui in Chilboina hian me chepani le no pang pakhat to chamin an thiani in Chilboina hi puja pandal pakhat bola jingdar riat le achan me bela thlengani thu soibok heti la hian Tamil Nadu wa Chengalpet district vo inkhan electric rail in pian phongarwal ban lo zirlai pathuma suluma zirlai te hian rail kongan kan line rail on tlan chuan hmulawa wangin rail hian a chil hlum tani heng zirlai te kum som pakhata changa som panga inkar pujachol manga an chung te tlo tambara mazin an ni railway police and thubuai an ziak lu tani Rashtriya Swayam Sevak Sangh RSS Hautulu Mohan Bhagwatan Manipur Boina Ramile Lama Helpol te anenrol ni na soi he thui vo in Nagpura RSS in Dashera rally an na soin meitele kuki te chukum tam tak ho to ani engwanga anin kara boina chuak ta thut nge ni ti azota Manipur borok siam thatura RSS mi te na tho da chu fak tak zatani ati in remna omle theina sarkarin thei to pachwa thule Union Home Minister Amit Shah po in nithum cham chalin boina ti top dan turangai to puyani atibok Chanchinthar ti top na tlang pui Legislative Assembly in Khanpui fel fight ka kalpui ni theinan Mizoram sarkar imbo sei chun zom zel YMA in Kompuilian voi samsari pali na chu zanin hian biate kho azia lungruna chanani don Hindukut poimo dashera rampuma wartaka lomani
Bihara Durga Puja lumna inchil boina thenga mi pathuman thi chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani